Bismillahirrahmanirrahim. Sabahımızı başından bir e'lonni aytib ketaylik. Bu yoshlarga tegishli o'zgacha. Shuni ota-onalar ko'zamallab qo'ysin. Bu Ramazon aytib o'tadi, yoshlar ko'pincha bilib o'tasizlar. Shu narsa yil sayin odat bo'lib qolgan. Shu Hoji rahmatullohi alayhi shu narsani aytganda, Ramazon shariatda aytsa bo'lmaydi desa, bo'ladi deydi. Nega? Sebebi oldin WhatsApp gruppalar yo'q bo'lgan, Telegramlar yo'q bo'lgan, internet yo'q bo'lgan. Anan Ramazon degan ma'nosi bu arabcha so'zda jaa Ramazon degan. Ya'ni jaa degan so'z ma'nosi keldi, Ramazon keldi deganida bu. O'shantib uyma-uy ayillarda yoshlar aytib Ramazon kelganligini uylarga bildirganda. Shunday o'sha suyunchilar borganda, anan uyindagilar Ramazon kelgan turaydi, anan bir pul bergan, biri non bergan, biri qand berganda, hozirgi yoshlarning maqsadi to'liq aqcha bo'lib qoldirdi. Shunday bir isrofgarchilik bo'lib o'tayotganda, hozir buna qaraydi. Oldin misoli 10 yil, 15 yil orqa qayta turgan bo'lsa, boyagi non bersa, qand bersa, o'shani bunday adlatlilik bilan bo'lishadilar. Hozir non, qand hech kim qaramaydi. To'liq aqchani qarayotganda, aqchani bo'lishayotganda. Ana bir ikkita nima aytib qoldi. O'sha non, pan berilsa deydi, o'shalarni ko'chalarga irg'itib ketayotganda yoshlar. O'sha narsani qadrlamay, kerak bo'lsa o'sha tuyun-buyuni bilan nonlarni aroqlarga tashlab, qandlarni irg'itib, bu aqcha qizig'i bilan aytib yuradi deyapti. O'sha narsani aytsa, o'sha narsani isrof qilmasdan nima qilsin? Anan bu Ramazonning boshida aytiladigan narsa. O'sha hozir 5 kun o'tib ketdi. O'sha Ramazon kelganini butun olam bildi-da. Ona ishning keragi yo'q emas. O'sha aytmay qo'ysa-da bo'lar edi. Qizig'ib aytsa mayli, biroq aytganga chiqarsangizlar dag'i biroq aytib tushundiringizlar. Yani isrof qilmag'in, non bersa dag'i qabul olib, ne bersa da olib turib, o'shani isrof qilmasdan bo'lishib uyga olib kelsin, bo'lsa o'sha kerakli joylarga bersin-da. Boyag'ida qilib ko'chaga irg'itib berib qolsa, ana Alloh taolo bergan ne'matni qadrlamagan bo'lib qoladi-da. Mana o'zingizlar bilasizlar, mana cho'nglardan o'qib bir turamdanga zar bo'lgan kunlar bo'lgan deb ko'p o'qamiz-da. O'shanday nonni bo'lishib bergan kunlar bo'lgan va qora bug'doydan bo'lgan nonlar jeb yurgan kunlar bo'lgan deydi. Alloh taolo hozir ne'matlarini to'yib qo'yib o'tadi. Ham o'sha narsani biz yoshlarga aytib tushuntirib bo'lsak, ular bu ne'matni qadrlamay qo'yishadi ekan-da. Tushunukli vallahi e'lonimiz. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo amal qilgan mumkinchilik bersin. Bugungi temamiz Bismillahirrohmanirrohim. Babun fi bayani kathratu turuqil khayr. Bugungi temamiz yaxshilik qiluvning yo'llari ko'p ekanligi to'g'risida. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida aytadi: "Va ma taf'alu min khayrin fa innalloha bihi alim." Sizlar yaxshilikdan qaysini qilbag'ingizlar, Alloh subhanahu va taolo chindig'ida alim zot, biluvchi zot. Va qala taala: "Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara." Odam bolasi qilqancha yaxshilik qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni ko'rib turadi. Man amila solihan fali nafsihi. Qaysi odam yaxshi amal qiladigan bo'lsa, al o'zi uchun qildi, biri uchun qilgan yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan hadislarga keladigan bo'lsak, ko'ptagan rivoyatlarda payg'ambarimiz yaxshilik qiluvga undagan, da'vat qilgan, aytgan ummatlarini. O'shalardan biri payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadi: "Yusbihu ala kulli sulama ibn ahadikum sadaqatun." Sizlardan har biringiz tong atirasizlar. Tong atirganda odamlar har bir müchosini sadaqa berib mildat bo'lib sanaladi. Fa kullu tasbihatin sadaqatun. Har bir aytgan tasbihingiz sadaqa bo'lib sanaladi. Ya'ni subhanalloh, alhamdulillah dedingiz, o'shalarning bardigi sizdan berilgan sadaqa bo'lib sanaladi. Va kullu tahmidatin sadaqatun. Har bir alhamdulillah deganingiz sadaqa. Va kullu tahlilatin sadaqatun. Har bir aytgan la ilaha illalloh so'zingizdagi sadaqa. Va kullu takbiratin sadaqatun. Har bir aytgan Allohu akbar degan so'zingiz sadaqa. Va amrun bil ma'rufi sadaqatun. Birovni yaxshilikqa chaqirib qo'yish to'xtag'i sadaqa. Va nahyun anil munkari sadaqatun. Birovni yomon ishdan qaytarib qo'yish to'xtag'i sadaqa. Va yuzi min zalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Ushlardan bardig'ini cho'g'iltib turib o'rin bosa turgan yeri duha namozini 2 rakat namozini o'qib qo'ygan ekan-da. Ya'ni odamning 360 nun bor ekan-da.
Ошолордун ар бирине садака берүү зарыл дейт. Ошолордун садакасынын ордун баса турган, садака берди деген соопко ээ боло турган нерсе эмне экен? Духа намазында 2 рекат окуп коюштук. Духа намазы качан окулат? Zuha namazı bu saat 10-11'ler çamasında okulatılan namaz. 2 rekat. Darat alasız 2 rekat niyet kıldım duha namazını okumakka deb. Yani adam balası har bir kılıvatkan aytıvatkan sözü bu жақсы амал bolup sanalat eкен. Аны айтсам кандай болот экен, кылсам кандай болот экен деп ойлонуштун кереги жок экен да. Балким ошол нерседе сизде бир не бар, жакшылык бар экенин билишиңиз керек. Башка bir riwayatта Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem айтат: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. Sen жақсылықты bir da nersesini az dep sanabagın deydi. Sen musulman bir tuğanına жылуу мамиле менен, жылуу жылмаюу менен жолугуңдагы бул дагы садак экен да. Мисалы bir адам менен көрүштүңүз же bir досуңуз бар, сиз алдыңызга келди, сиз кабак бүркөп турасыз, ушундай кылып настроениңиз жок экенин баягы адамга билдирип атасыз. Андан көрө ичиңиз өлүп атса дагы жылмайып турсаңыз, ошол сиз тараптан бир садака болуп саналат экен да. Яни мусулман адам ал кандай адам болсун, чоңбу, таанышпы же бейтаанышпы, кандай адам болбосун, сиз ошол адамга жылуу, жылмаюу менен мамиле кыла турган болсоңуз, учураша турган болсоңуз, бул дагы сиз тараптан болгон бир садака болуп саналат экен, субханаллах. Яни адам баласынын жөн эле жылмайып коюштугу дагы мусулман бир тууганга бул эмне экен? Бул дагы бир садака болуп саналат экен да. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste aytат: "Men gada ilal mescidi aw raha a'adda Allahu lahu fil cenneti nuzulan kullama gada aw raha muttafaqun aleyhi." Qaysı adam taң erте менен болсун, же кечинде болсун, мечитке бара турган болсо, Allah subhanahu ve taala ал адамга жаннатта атайын бир дастуркан даярдап коет экен да. Күнүгө барган сайын күнүгө даярданып берет баягы дастурканчы. Бул мечитке келүүнүн фазилети чоң экенин билдирип жатат да. Үйдө окуп койсоңуз дагы боло берет. Үйдө намаздарды окуп аткан бир туугандарыбыз бар. Бирок алар ушундай бир жакшылык жерден, бир сооп амалдан куруу калып жатканын билбей жатышат да. Ошондуктан урматтуу жамаат, кайсы намаз болбосун, пейшин болобу, асырбы, шамбы, куптанбы, мүмкүн болушунча мечитке жакын жердебиз, барып ошол жерде мечитте окуйлу туугандар. Себеби окуунун фазилети айтат. Ар бир мечитке барган сайын Аллах субханаху ва таала жаннатта атайын сиз үчүн бир дастуркан даярдаланат деп атат экен. Субханаллах. Аллах таала баарыбыз ошол дастурканда отуруштукты насип кылсын. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem аялдарга да ушундай бир насаат кылган: "Я нисал муслимат, эй муслима аялдар, ла тахқиранна жаратун ли жаратиха валау фи синашатин муттафакун алейхи." Силер өзүңөрдүн кошуналарга, эч бир кошуна аял өзүнүн кошуна аялына бир нерсени төмөн санабасын, эгер ал койдун шыйрагы болсо дагы деди да. Азыркы учурда ушул нерсе сиз менен бизде адат болуп баратат, алхамдулилlah. Мисалы тамак пиширсак, кошунага бирчини чыгарып коюшубуз керек. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem башка бир хадисте айтат: "Эгерде бирөөңөр шорпо пиширган болсоңор, сууну көбүрөөк кылып койгула, кошуналарга да чыгаргыла" деген хадисте мазмунда ушундай бир хадистер келген да. Яни бул нерсе сиз менен бизге адат болуп калсын да. Мисалы берип койсом азайып калабы экен, өзүбүзгө зорго жетип атат дегенден коркушубуз керек да. Балким берүү менен Аллах таала ошол тамагыңызга Аллах таала береке берип коет экен да. Өзгөчө мына Рамазан айында отурабыз. Кимдин кошунасынын эти бар, кимдин кошунасы аш пиширди, кимдир жөн эле бир макарон жеп жатат. Сиз бүгүн жакшы бир тамак кылдыңыз, эттүү тамак кылдыңыз. Ошондон бирчини бир кесе чыгарып коюу менен бул сизге бир жакшылык болуп саналат экен да. Экинчи тараптагы бул нерсени эч качан аз санабаш керек экен да. Мисалы сиз колдо барыңызды кошунага чыгардыңыз. Кошунда да ошол нерсени ушундай чыгарып тура деп баягы төмөн санабаш керек экен да. Алхамдулилlah, Алла разы болсун кошунандан деп ага рахмат айтып коюш керек экен да. Ошондуктан бул нерсеге сиз менен биз адат болуп калсын. Кандайдыр бир жакшы өзүңүзгө жаккан тамакты пиширдиңизби, ширин тамак пиширдиңизби, ошону кошунаңызга, бир туугандарыңызга дагы кичине бөлүшүп коюшту үйрөнүш керек экен да. Эгерде биз ушул нерсени адат кылып ала турган болсок, сиз менен бизден кийинки урпактар дагы көрөт. Мени атам ушундай кылат эле, мени апам ушундай кылып тамак чыгарат эле деп эмне кылат эле, алар дагы бир жакшы үлгү калып калат да сизденчи. Ушул бир жакшы ыхсан болуп калат экен да. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem айтат: "Ал-иману бид'ун ва саб'уна ау бид'ун ва ситтуна шу'батан." Имандын 70 же 60 бутагы бар деп айтты.
Aşun. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Oşol butaqlarning eng afzali la ilaha illallah so'zi. Wa adnaha, Allohning eng ildiqisi imatatul adha anit tariq, yo'ldan za beruvchi narsalarni olib qo'yu. Wal haya'u shu'batun minal iman, jana uyaludagi iymonning bir butag'i dedi payg'ambarimiz. Ya'ni eng cho'ng amallardan biri qaysi ekan? Adamlarga ziyon beruvchi narsalarni olib qo'yishlik ekanda. Yani yo'lda ketib o'tasiz, daraxt birovning mashinasidan minasiz, tushib qoldi, o'tini tushib qoldi, yo'lsam yo'lda tikan jatadi, yo'lsam yo'lda temir jatadi. Odamlarga to'sqo'l bo'la turgan narsalar bor. Odamlar o'shol yerdan o'tuvdan qiynalib o'tavi, o'shol narsani olib qo'yishlik bilan siz bir cho'ng savobga yetishgan bo'lib sanaladi ekansizda, maşallah. Daha boshqa bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "As-salavatul khams والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر." 5 namazın ortasındagi günölördi, jumadan jumaga çeyinki bolgan günölördi, Ramazandan Ramazanga çeyinki bolgan günölördi Allah subhanahu wa taala keçiret, qaçan al adam kabira günölörden saqtangan bolsa dedi payg'ambarimiz. Oşonduktan urmattуу jamaat, siz menen biz yaxshilik qilүүнун жолдору аябай көп экенде. Аябай көп экен. Бирок ошол нерсени сиз менен биз ошондой бир ниет менен кылайлы. Эгерде мен ушул жакшылыкты кыла турган болсом, Аллах субханаху ва таала мага неде ошол кылган ишим үчүн Аллах таала сооп берет деп. Мисалы айтайлы, мен саллал бардайни дахала жанна. Кайсы адам эки салкын намазды окуй турган болсо, ал адам каяка кирет? Жаннатка кирет деди. Салкын намаздар кайсы десе, ас-субху вал аср, багымдат жана аср намазы. Ekön nege onday aytты Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dese, alımlardan oyu var. Bağımnat namazında uyku üstümlülük kılıp atkan oşur eken, alema asır namazında olsa jumuş, dikançılık, iş üstümlülük kılıp atkan oşur bolat eken de adamlara kişine oğur bolat eken. Oşanda bir kurbançılık bolup tursa dağı birok siz dinde aldığa koyup durup Allah'ın hükmünü aldığa koyduğunuz için Allah subhanahu wa ta'ala sizdi cennet menen sıyımı muhtarat eken Allah Teala. Kullu ma'rufin sadaqatun. Har bir qilgan yaxshiligingiz demek ne olsa sanaladigan sadaqa bo'lib sanaladigan. Hattoki jada qolsa, yo'lning jeyeklerine siz daraq egib qo'ydingiz. Al daraq mömölü bo'lsin, je mömösüz bo'lsin, ayırması yo'q. Al mömölü bo'lsa jeb salqindanat adamlar, eğer mömösüz bo'lsa, jo'l adamlarga ko'lökö bo'ladi. Çoğundan kesip an otun kılışı mümkün. Eğer o şovacdan türörse adamlar günü ısıta o şekilde oturup bir adam çayını içişi mümkün, bir adam namazını okuşu mümkün, bir adam o şekilde uğtaşı mümkün de. Yani o şekilde egip koygan darağınız 50 yıl turgan olsa 50 yıl boyu sizge ne olatken paydası tiyip turur etken de subhanallah. Oşonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "40 haslatan a'laha manihatul anzi ma min amilin ya'malu bi haslatin minha رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, 40 özgöçölük amallar var deydi. Alardan en ulusu eçkini sağıp içүүгө берүү. Janvardı. Azırkı uçuda uşun nerseler bizde azayıp ketedi. Aldın adamlarda mal koyu bolsa, eki malı bolsa, anı birösünü qo'shnasina, tuğanına, jamekisine beretile dağı mo uyumda sizler sahab sütünü içip faydalanıp turgular deytiledi. Bu nerse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde var ekende görse. Qarаңыздар, bu nersege adamlar bizden ata babalarımız amal kılıp gelişkende, uşuna bir sütün sahab içkenge öz adamlar uylarını bergen sütünün bağı biçip turgular faydalanıp turgular deyipçe. Uşular nerseni kıla turan bolsa, jana soğubun ümit kıla turan bolsa, Allah subhanahu wa taala al adamda oşol kılgan işini sevenen cennetga kirgizet deydi. Misal hazır eçkim eçki sahab içpeyt, koydu sütünü içpeyt. Bolgan hazır koçurad meni sütü kaldı, bizde uydun sütü kaldı da. Oşonu misal bir adamda eki uyu var. Eki önten sahab içip nime kılgandan köre, oşonu bir öge berse, 2-3 ayga berip görsün, 1 ayga bersin, oşol balası köp üybülölörge bersin de misalı. Oşular jep kaymağın jep sütünü içip nime kıla turan bolsa, faydalansa, bayağı bergen adamga soğubu tiyet. İcaraga emes, bekerge Allah'ın razılığı üçün sütünü sağıp 1 ay içkilede bersin, bağıp görsün. Eğer жақшы baksa, dağı 2-nji ay berip koyuңuz. Eğer жақшы baksa, oşo kıştan çıgarıp beriңiz. Oşunda bir жақшы işlerdi kılууda hiç kaçan adam balası
бақылды қылып, саранды қылбаш керек екен да. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тозоқтан сақтануының бір амалын айтқан: иттақун нара валау бишиққи тамратин. Сілер тозоқтан сақтанғыла, құрманың жарымыны беріп болса дағы. Құрма өзі мұншалық нәрсе болса, ошоның жарымын беріп болса дағы, ошол, яғни кішіне жақсылық қылып болса дағы, сен өзіңді, жаныңды тозоқ отынан құтқарып ал деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып атады. Эми караңыз, күнүгө жеп атабыз, ичип атабыз, ошол жеген ичкенинден дагы отуруп биз сооп алсак болот экен. Кандай? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инналлаха ла ярда анил абди ан я'кулал аклата фаяхмадаху алейха." Аллах Таала өзүнүн пендесин разы болот, качан пендеси жегенден кийин ошол жегенине алхамдулиллах деп айтса, ау яшраба шарбата фаяхмадуху алейха, же болсо бир ичимдик ичип суусунду калгандан кийин алхамдулиллах деп айтса, Аллах Таала ошол пендеден разы болот экен да. Ошон үчүн бул нерсеге өзүбүз амал кылып, кичинекей балдарыбызга дагы ошол нерсени көрсөтөйлү. Мисалы ичип атканда балам бисмилла деп ич, ичип бүткөндөн кийин эми кана алхамдулилла деп койчу деп ушул нерселерди үйрөтүшүбүз керек экен да. Өзгөчө балдарыбызга жеп атканда, ичип атканда оң кол менен ичирип жедирүүгө аракет кылайлы. Себеби бул оң кол менен жейиштик мусулмандыктын белгиси экен да. Ал эми сол кол менен кимдер жейт? Шайтан жейт экен да. Сол кол менен шайтан ичет, сол кол менен жейт. Азыр бизде ушундай болуп калганда, ач көз болуп калганбызда, бул жактан да жейишибиз керек, анан бул жактан да жейишибиз керек экен да. Бир колдон нан, бир колдон суу туруш керек. Бөкүп калсам сразу сууну иче калам депчи. Андай эмес. Балким ошол сол колуңуз бул адатта киндиктин ылдыйына иштете турган нерсе да бул. Киндиктин ылдыйындагы муктаждыктарга, хажатка колдонулат. Ал эми оң кол болсо киндиктин үстү жагына колдонулат. Бетиңизди жуасыз, тишиңизди жуасыз, ошол нерселерге иштетилет. Ал эми сол кол болсо ылдый жакка. Эми ошону дагы сиз ылдый жактагы нерсени алып келип туруп оозуңузга тыгып алсаңыз, анда болбой калат экен да. Ошон үчүн мусулмандын бир туугандар, сол кол менен жейиштик бул пайгамбардын сүннөтү эмес. Үйдө отурганда карайлы, балдарыбыз кайсыл кол менен жеп атат. Өзүбүз да карайлы, кайсы кол менен кетип атат оозубузга. Ошондуктан береке бул дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн аткарууда болот экен да. Оң кол, сол кол аралаш, экөөтөн менин колум өзүм билем каяка барган десе, анда адашкан болуп калат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сиз менен бизден 100 эсе акылдуу эле айтып кетсе болот эле. Экөө колдон сенеки жей бере пендели үммөтүм десе болот эле. Бирок пайгамбар не деди? Оң кол менен жейиштик, бул сүннөт амал деди. Сол кол менен деди пайгамбарыбыз шайтан жейт деди. Ошон үчүн умматтуу мусулман бир туугандар, жакшылык кылуунун жолдору көп экен. Адам баласы Аллахтан разы кыламын десе, аябай көп жолдору бар экен да. Халун Рашид деген бир падыша өткөн билебиз да. Ал кишинин аялы болгон Зулайха деген. Ал киши умрага баргандар көрдүк, машалла, ва хажыларга тоонун чекеси менен суу тартырып берген экен да. Канча миң акча кетирип. Эми ал киши, аял киши дүйнөдөн өткөндөн кийин бир адам ушуна кирип сурайт экен да. Аллах Таала сизге кандай мамиле кылды десе, Аллах Таала мага жакшы мамиле кылды десе, баягы түштүндө көргөн адам айтыптыр да. Албетте сиз ажыларга суу тартырып бердиңиз, бүткүл үммөткө ушуна бир жакшы ишти баштап бердиңиз дегенде Аллах Таала ал ишиме калаган жок дейт экен. Эмнеге десе, Аллах Таала мени бир эле амалым себебинен кечирди дейт экен. Кайсыл амал десе, азан айтылып атканда башымда жоголугум жок эле дейт. Аллах Раббул Иззаттын улуулугун угуп жаткан учурумда ошол азанды урмат кылып, башымга жоголугум ушундай кийип алдым эле дейт да. Ушул амалым Аллах Таала жаккандыктан менин баардык күнөөмдү кечирип салды дейт. Пенде билбейт экен да. Аллах Таала анын кайсыл амалынан разы болушугун билбейт экен. Сиз балким бирөөгө бир жакшы сөз айтканыңыз сенин Аллах Таала ошол нерседен сизден разы болушу мүмкүн. Бирөөгө бир сом берип койгонуңуз үчүн Аллах сизден разы болушу мүмкүн. Ошондуктан жакшылыктын баардык жолдорун кылып көрөт экенбиз да. Баардыгын кыла берет экенбиз. Аны токтотуш жок. Бирөө айтса дагы, жаман көрсө дагы, ыхластуулукту каяктан билесиң десе, бир адам амалын ихлас менен кылып аткан белгиси, эл жамандайбы, эл мактайбы, ал адам ошол жакшылыгын кылып кете берет экен да. Эгерде ал адам ошол кылып аткан жакшылыгын эл үчүн кылып аткан болсо, анда ал адам эл мактаса көбүп кетет, эл жамандаса сразу токтотуп коет да. Бул Аллах үчүн болбогон амалдын белгиси экен да. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, Рамазан айында турабыз иншалла. Мына акыркы 10 күндүктө ниет кылайлы, этикафка отурамын деп. Ушул мечитте, мисалы месни адамдарыбыз, ушул жердин айылдын адамдарыбыз
10 yıl, 30 yıl, 40 yıl uyimizde yaşadık, bir şak çıkan yok da. Hem 10 gün kelip Allah'ın önünde yaşap koysak, 10 gün etikaf oturup koysak, oşol siz menen bizdin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mübarek sünnetin tilken bolup sanalabız. Oşoga inşallah hazırdan tayardanıp ötkenden ayttık niyet kılıp koyuңuzlar. Allah subhanahu wa taala bardığızga aytılgan ayat hadislerге amal kılgan mümkünçilik versin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illen te estağfiruke ve etûbü ileyk bi rahmetike ya rahmet.